Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Mema obi bia wo hwe Too Much GH sabe akwa abashonko pa na ma owusu a enemy dey na ye di ehia sesu dia na chese womanyi emu ensem de ekọ ene de aba de beto dwa ese fata se won so wunya enho enentie no ena sabe me de ebesom de friend issues no na bre asosom na me ko ensem no eso no ebusafo enentia yenya sase a me ne mo ka se kire se senior minister a wosaye NPP ni mapa Nidin ede eye oya Osafo Maafo sabre wa sensa nkrata se ede akoto mampani anim ese weja na kade ne aguwa weja adwuma wontimi enkoso a enye adwuma entoa so mwa eye na memu na ebusafo papa yi oyobi a onim amemu mu pa ye ka eye nkofo wo mache wo parliament mu a wo ka hu bi pa wonim de eba na manyonsem mu a wache wo mtu onim de pa na ye ka na edwumedi a wedi ede aboa amemmu a ye betimi aka se eye National Public Sector Reform Strategy NPSRS wono enetese na na se ene hia se atese yasensan krata se ye di ye adwuma ebo wo man Ghana mu from 2018 to 2023 na ebiem so no sa eye Ghana Beyond Aid agenda sabre di juma di aboa woman Ghana amata se yesi ade ye nam kwanhwe betima ka se ye fa ye ntoma pefra ne sa ye nya nkoso e wo man mu no nso no wo kan wo bi pa wo di mu etitiri krampo na etimi eba mu e wo man emu na wuyi enokrasi ncha ye na akufu Addo na memu a etwemi no nso wo boa e pa ma bibibia ekoyie de ma eye yera ye mampeni na akufu Addo na se butaye te chire a enam so ema sabre eye senior minister Osafo Maafo yi Washington krata se wo resign no enenam famemu me de patcher se rumors bi no anase allegation ti bi enenam famemu se de enti a wo jana djuma edegu onye se wabre anase wo pese wono ana wo pese onya na djuma ento na emom no enkofukuo bi afa nechi a wo mututu nsem edegu mampeni asum se be ya appointment ahodo aba wo ye ministerial appointment a wo ye no ebe ya wonyi ni nsi nchen na se ebe ya ye nsem ebobo ba ya na manyo na memu a etwemu no ensa mbe reflect e wa memu wentu wonyi ni nsi nchen se na ebe ya obetimi ato edwuma so no wanya clean sheet na tese bibi etimi akoso wano e de ma na enum enenam so na ye senior minister no so adwe hu ni se obetina se na ye de ye sem sabre na se obetra na tese ye twa no ho na yakofa amanfo na tese aye clear se wono ya hyede pa na ya batra no de no se owo se fari nkwa de family owo nti na tese wono no bedi kan abe sign nyama ade resignation letter beba na tese so mampeni ade atuma no de otwa no no de obi aya we se wono no resign first ansa na asem no si nti na busafo se kai kan nyuma pa wa ye ade aboa o man Ghana so na ebiem so na se ye mwa eye controversies ahodra eba ya na nidi ewo me no so se yen kai na tese yinya no enkoso sa efama obi bia na mo be kai a eye 1 million Crow and Associates deal sa eye fraud deal ya ebeto abonti hu nsem pi Ghana for ye 20 na abasa opposition kika hu asem chietiremu no na eye nidin ewo mu bi pa tese na enkofo ekeka se wono enidi mu akote ema sa deal no etimi ebetwemu na ebiem so mo be kai a eye Auditor General Daniel Yao Demolovo tese aban edin krata beto abonten se won accumulated leave aman into one bomode and one free na dwumedie so na tese won ko leave na bra na tese no emu onya no ho ahobabo bia se wo ko leave no na eye senior minister Yao Osafo Maafo ne ho nsem wo mu bi investigation bia no wo ye area fa ne nsem bi enam so ema eye leave yi ya accumulate edma no epiepia no tikom ede ekoi na mbeka ekrampa ejapa royal dues ikrampo no nidi ebepie mu bia tese sa break up ehun sem no so no ye hwe nim se ten ene kodru ye nti ebusafo na tese ensem no se na esifate na betima ba ne se ye na akufu Addo wo hwe mu se this time around na memwo mu no be clean sheet tese be rid of scandals nti ena nam so a nkofo so afa ho kwan a
womo keka to na sum se be yank wo ntra no ewo eye ne ministerial appointment mu enu so na no so afa no adwen ai sabre we ni ho edi efri emu atese resignation no na tie busafo nsem better abonti bi se o so awezanya na ne papa mu anu no papa do so ne krapa ni fie ko enim sabre ahomje ebre de ma no se ye bre obedi betena fie no ahwehwe na chi di wa ye ne di onye na tese wa we ni nyama mu enche bia se bambo wod na paka bedu ni fie na tese honom de enye surprise mo bia na tese wa baba no awie betimi de ato aso de akoni nti se war resign na ne papa mu anu no ankasa ne ye mu na war resign ebi tu ka se papa yi resignation NPP for there wasem beta abonti ne ye ka ne bebre na tese ya hyeda eyi we fi baby na tese na no ya clean ye de we ko prison na say be persecute there ene enka kotra nchen ti ba hwe beta bakra po say no ene nam so ema no resign na so sa kwa ya tesem na ye mfaba mu nsem a ya keka no but resignation ne there ya asem da wo sa no kwasem so resign nti ye betwen na nchiremu bi e we chire de nti o resign no ye confirm that ye de beto monim na so mo so matimi enya bi ate nti bi di AC na make house won so adwen twa no ehu hia pa bomodi a na fa som ye e we comment section na biem so share video way on all the social media platforms. Follow you our Instagram, Twitter, so @TooMuchGH _ Facebook, so @TooMuchGH. Midi Edna Ama Owusua Makramu. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na